Nifasha kujama siyasa mwengana sa ile itiele ndateka miongwele tukunikile idhangu ya The Daily Nation na idhangu ya The Standard tuambililia no diwe idhangu ya The Daily Nation yandikitwe abductions au Museveni caved in na hindi ni maovu makonete maundu maki uteti na uwani na maundu mweende makonete activists ulani Nicholas Oyo na Bob Jagi indi alama nethi itwe meku ya kana mabingi twende ya Uganda kwa medena miungwe tatu na nyanya mavu wange meidhanguni mavu makonete kana kisomo indi walabe na Kepsha chairperson nunduku twa Fuad Ali na indi niwethiwe yo ainena na Ali mkuanga likoni isia Mombasa kola indi maindesi ya umbano wa head school kana anene masukulu awethangu ni indi biona mavu makonete alukewa wa Kenya aramwe indi kanake mukenya umwe ulawelete kila chedhiwe kuyenga likoni sia Dar es Salaam ila waende to shughuli yake na esa kubekiwa mdini na indi Asia we ekiwa mdini just for being a Kenyan kana indi tu nundu ayo mkenya na indi tusisi na yo audio wedhangu ya The Standard also uandiki to Trinity of Terror na indi ukasolo mundu Samia Suluhu pena mundu Museveni na indi pena our president Olane President William Ruto na indi na kuya udhu andikite Trinity of Terror tuambililie nedhangu ya The Daily Nation page number 2 nemo vo indi makonete Uganda abductions kana indi kula andu methi itu maikwatwa na kwa abductiwa kuya ngalikoni sia Uganda na indi ningewele kuelesea undu Museveni wesie kuidhiwa aikadhia muno mawisa make ma intelligence akasanu mese mathukuma wa musona indi akwa binda nunese kwitikila indi kana andwasu ulani Nicholas Oyo na Njagi ni kana ni mwabete kuwiti na wakwithwa maikulanwa muno kwa ebinda yasa nende kutuwa kuna ina pressure mbingie kuma kwa United Nations na serikali ya Kenya misi mingi ina makula maingi i appeal andwasu malekwe nundu wakwithwa pana wete kana na health ya Kenyan activists kana tete ima aki mabandi ya Kenya mundu Bob Jagi na Nicholas Oyo Mundu mundu masukumeye mundu Ugandan President Yoweri Museveni indi anengane order andasu malekwe kwithwa indi manaditeniwe ni military angalikoni isusia Uganda na indi andwa eli alama kwa tuto etuko yumwe ya mwaiwe kumi indi wa petrol station imwe ila yengalikoni isusia Uganda o masama budu itina wa kulikandeni wa kana kwa attend campaign rally ila organize itwe ni tuwasa mondongo ya ulika na Ugandan opposition leader ule kutwa Robert Chagulanyi kana wesikie kwa sitwa yengi Bobi Wine na indi makwati wa kuenga likoni siya Kaliro district na indi metrika kana manalikilie after 38 days kuya kasenyi military ngalikoni siya Entebbe na indi wadhanga tu President Museveni kana President wa Ndesu mundu Museveni indi na sekana silikali yake na ende military ni manalea nete kwithwa ndasu mendesu kana ni kwithwa ni mamekete mbuni na ende nunese ku admit na aoda andasu ende malechwe na ende na kwa nukukadhe ya muno security ya kuko ya ayase we have a very good intelligence na sianetu mese nituithe tutwina mo tuna masieto mo na indi asani mokie na methi wa maithe kumakwabwa kuve na group so ya Bobi Wine na indi asia they are experts in chaos na indi bote kunenga no details sia statement ya mundu mwe kutukana Akenya su ni makwati we mayewa me part ya opposition leaders kana me ndeni wa group su ya Bobi Wine na ni mwende me utukata maindese mundu mathuku ngalikoni ifinende chabota ni kana prime cabinet secretary mundu busalia Mudavadi kana munene wa minister ni waise kana both government ya Kenya na Uganda ni mekalite me open minded na ende kwithwa mena constructive communication kana kwithwa maime nania na kindu choke natumie ende andwasu ele ende malekwa
kutoka na Kenya indi kwa ibinda yambe nina kuseye an official protest kuya ngalikoni sia Uganda matuku atatu mamwaini usu wa 10 tusise oithangu ya katatu na indi mabwala mebu maite nikuna ise kumbuka kana njagi na mundu oyo maiku hospitali umwe ngalikoni sia Uganda na niwa military na nimekalitevo kwa ibinda ya chumwa kimo mabwasu methanguni ya keli nethanguni ya katatu tukiamilia thanguni ya kana ende ni mundu usu welete kila chakitikie ayesa kukwatwa nthi ya Tanzania na ende nthi ni ile Uganda na we nthi ya Tanzania netwalekanya na maundu mako Uganda yu ithanguni ya kana yelete ende yu Mukenya usumwe na ende dana bukunenga we mundu it's a lobby pena group kana kundi yimwe yekwitwa the Young Aspirant Movement kana yeta YAM na ende bena chairman wo kana national chairman yeitwa Peter Austin Ngui na ende asia nuku na maukuli maingi ni wa credibility kana ndo maundu ma usakwani mana atwa yewe kuyenga likoni ya Tanzania ayinena naandiki mama Ngui asia kanai usakwani wande ya Tanzania una pia kana unaoneka one sided na ende gasia President Samia Suluhu Hassan tuka kana ndana face serious challenges kana ndana ya ando matona kucompete na kenesa nikenda akwate usumbusu na ende a describe ye iseso yuku the win and competent ana yete na atwa yo onesa tapata naina yani koneka anosia usumbusu kwa laisi muno otondo batailete kwethiwa na ende ikundi ya YAM yasia some Kenyans kana akenya amwe alaindi mayenga likoni siana manga na isabani ya boda nima dhiwe na harassment kana nima dhiwe muno makia rasi wa maitumi wana ibindane ya election kana ibindane yupa endeye na kukunwa kula ngalikoni isu ya Tanzania na indi Ngui ainena nuko lile Ministry of Foreign Affairs idhiwe indi ikikwata kana idhiwa na safeguarding ikisuvia muno Kenya alamekala akuya ngalikoni tuase tu abroad ende yibu nubongo nenga ende ukewa wa mundu mu ayasa ebinda ilimo no waspende ye midena na nande no waselimu kwitwa Oyster Bay Police ila ingalikoni sia Dar es Salaam na ende yasia 2 Kenyans uwa kana Kenya ainge ende ala maiso tuka ni release wa after silikali ya ndia Kenya kulikilela yuni mama ende na unenga na ukewa uno netuka kana itina wa kukwatwa onamo nimekalileme innocent na mayane na munoko nania ukunowo kana kuwa metha kona nya disappointment so ona kukwithwa mai na mathangu alama ilite na ni makwatiwe omatona mathangu asu matona kumatetea na ndi kuituka kana Tanzanian government kana serikali ya Tanzania ni ya meta sponsors of the nationwide violence kana ni ya makona sia kwithwa no mama ende na kusponsor violence ila yende kuunga likoni sia Tanzania itina wa kana ibindani ya usakwani wende na ndi mama ineno na andiki mama uvo mundu muni mutandithia kana ni mwana biashara ndamenda isitwa yake yegwetwe na ende asia kana we akwatiwe na detaini wakada ekala midena na naku ndeni wa seli Yesu mundu wakwithwa ayo Mkenya na ende ila demonstrations ya mbeye matuku miongoli na kenda o mwaini mubitu ibindane yu ya usakwani kanela Tanzania maende na kukuna kula mundu usu kana businessman usu asia ni wabangite kwinuka na ende nukite ongamwa ndeni wa military checkpoint yemwe ila kindu kindu chocho atumie ende maundu ma demonstration kokononwa na maundu ma violence ma mbeye asia kana pai petrol station onemwe ya mbingwe so ndesi ya mbinge ese andu maya tembea kuya ingali ona kuya ina internet ona kuya ina ila online cabs kana ila taxis kuya andu na ende ese kana atia leto na option oile kosa bajaji kana ila tuk kana kosa kamota aka ile sende akasia wanda aswania kindu cha muthemba tosu no kitona kumukwati kana kumukitikia na ende asia passport yake
na travel documents yake sionde nesambie kwoswa kwandateka miongo 3 na ona simu yake ni yosiwe lakini yesa utungwa kwa kabinda kanini na ndi kweseka na asikali ni mokie askali mokie na ibuti na maye kok na mamo blindfold mamwe alike alika ngaleni ende ndasu ya motoye ndeni wa polisi mamutoye polisi na abingi wako na ende kutoka na auma ngaleni au iwe ama chitondo siwasienda alika kunde ni mabu wa muno na mebu wa matotogwa ende mebu wa niki na ende chabata ni kana ni makona na gwa kwithiwa no amwe ma sponsorite kana ende matetheasia andu ma Tanzania kutwaisa demonstration maileana na usakwani ula waendeye tusise nayo page number 5 ende ni movo makonete sulu illegitimate ex-president Assad's kana ni maundu ala indi methiwe bena former Botswana president ukwitwa Ian Khama no ise muno president wa Tanzania Suluhu ayasya kanae usakwani usu wake kana wekwitha president ni illegal kana tikindu kiatite mio ainena andeni wa forum imwe kuya Lukenya University county ne ya Makueni no mutulile mutu mundu Suluhu aimuyani woye kula na indi asya the recent election aende na kuelesea asekana usakwani usu wakuya kwa Samia no naitie maundu makuwani mwingi na yasya ndia kuona undu mundu umwe utona kwithiwa ayemea kivilani ta God gift ta unengetwe kindu kiuninga itakwikala kivilani na indi ailete maundu maingi muno buwa kasya wende kwitikilana no sakwani na indi onandwangi ni manene teta Makueni governor mundu Mutula Kilonzo Junior no kulilia African leaders methewe maki challenge the misrule kana ende maki takueleza na kuchallenge misrule kana maundu ma utongoi wande ya Tanzania na ende yetuka kana utiwo the former ODM leader wendete ayasa kana maundu ma utongoi mailete kwithiwa maitwa yewa nesa na kwitha utea kuthi kana utea kwa tongoi in the rightful way ni kuthi utea na Raila Odinga kana maundu ala Raila unende kithasya na ende na kebe na Wiper Democratic Movement leader Kalonzo Musyoka nake ainena aisye kana mekulilie maundu ma pan africanism kana maundu ala mitalatala yiki ya wandeni wa pan africanism medho makiatiwa muno na kukonya maundu ma utongoi na ende no kulilie andu ma muika ila maundu mana ngeka medho mainena nikenda mali ule utongoi wande ya Kenya na ende ama kulilie Mose kula kwa ibinda ya sa Mose kula nikenda meje ndigita kunima kula nikenda ila ibinda yoyo kuna kula yuvika makune kula undu violate edangu ni yathanda tuni mabo makonete alimo indi kwithiwa monanise kwa makuani wa kwa nundu wa maundu mekuto ma infrastructure na indi witu unena kwituka 15,000 kana alimo ngili 15 ma primary school anene ma school isu ni ma komanite kwa Mombasa na indi nansa meya about infrastructure gaps kana maundu ma waki na uneven teacher deployment okay the indi be alimo amwe me JSS na me ko primary school pe maundu me kukonia wandikani wa alimu me kwa sanduwe ndeye nesa meanda asilikali yedwe ima ensure smooth transition ya kuma grade 9 kuthi senior school ungu wa kisomo kiki kitwa cha CBE na ende kutoka kana medhe ya kuwa medhe na etatu kuma matuko 10 ngina matuko 13 na ende meweta ndene wa omba nosu nimekwithwa inde my rebrand meta ngwatanio ino ya Kepsha itwa ya Kesha kana Kenya Primary School Heads Association isu Kepsha inde yitwa the Kenya Comprehensive School Heads Association kana Kesha na inde miasa kana kiki ungu wa walanio wa president kana wa president wa kweka mawali kumdeni wa kisomo kutoka na alimamu mwete ndeni wa school ya misingi ngili miongwele na itatu kumande sionde maundangela maweta ni kwithwa mena inadequate kana lab iteku na masa workshop so sibito sina thina maundu ma ICT facilities kuluni kwa mayithiawa na particularly alamo mite ko ya remote areas na indi asya
muno ala amanyiwa mevia wana special needs onamo na kunike muno na ende capture chairman mundu Fuad Ali aise with the mena limitation the funding utuma ende maundu make somo mataende yane sana kindu kingi uneven teacher deployment onono ne andiko elesa pia kindu kingi kitumite ende kisomo nacho kitaendea undu vailite tikila nilie idhanguni idhangu ya Muonza ni maundu mako netie utandithia idhangu ni ya nana na mavo maende sie ma kisomo na ende kuituka kana ende yukisomo gogo bikite ende ni wa boarding school nikito na utuma ende amanyigwa mu matathi boarding school ende kuituka na ibindani yebu tina nikuna wetete kana kisomo kana siani ila si boarding school nito na kwethiwa iye basi lingi 53,554 na ndo na kutuka kana isuti ya netenundo wa sisia maundu amwe pena additional cost ya uniform ya transport mabuku shopping na kuna remedial classes na activities imo ila sitwa wabo school nito na kwambatia kisomo kiyo kabika ngili miongo Muonza mawasu makonete kisomo kwambata numedhila idhangoni ya nana na ende tisise idhangoni ye 10 idhangoni ye 10 ni maundu makonete otandi datu sise katuni ka idhango ye ya the Daily Nation kasoletwe palando maenda au kuni akura pandikito voter registration mundu la webe huko kuni ikula wenu ukomete na mbe wake peki bila na kimundu na ende yu ando meoneka mokete benandeke yukete bau yikuite mbesa andu dema yako kuna ikula masembani tenandeke su itete mbesa na ende asune maundu makonetie usakwani wa 2027 tusise nayo okokuve nayo idhangu ya the standard ujuwe idhangu ya the standard wande kito Trinity of Terra baka Solomundu Suluhu Hassan baka Solomundu Yoweri Museveni na President William Ruto idhangu ya Kelly ni mwavu makonete undu mundu muka umwe na ende ni mutaalamu wa utongo ikana governance expert etwa Elizabeth Adundo easia niwe etitwe kuungamia usakwani usuwa ya Tanzania lakini niwe etitwe na ndea South Africa na ndea Senegal kuungamia maundu makonete usakwani ende ya Tanzania ni namutie badhoku kana ende kwithiwa ena uya mwingi nundu easia numbela wekala numbela nekala ende na kuwatia maundu ma usakwani ngalikoni sia Tanzania ya kunuwe isa simbinge mala mainge gunde ne na esia ila waendete airports niwa komana na sikali ainge muno nakakomana na ni yandu ibalukangite ndena ende na kuya esia no wongamia usakwani kundukungi ende ya Tanzania yonania ende kwithiwa ya munenge thina mwingi tusise idhangoni ya Kelly ni mwavu makonete sibitali umwe ula wingalikoni sia ilovi wetwa Nairobi Hospital yetuka kanani ya ilete kuiba former chief executive officer Gordon Odundo more than 79 million nundu wakwedwa mamu vutie matati yetemia kwetuka kana ruling ya Employment and Labor Relation Court Judge David Marete aise kana management ya sibitali janenga Odundo ibinda ya kuyelesa kana kwitetea na ende onania kana suwa imu bango kana hellbent ya kumubutawia na ende ailete kuiba more than 79 million nundu mamu vutie matati enzela ya ilete idhanguni ya Kelly pena mabu makonete widows makihika metuka kana nina na maise kutuka kana ni maende na kukitea kitheka kimwe na ende kutuka kana amambe atatu ni maiwe o kitheka kimwe na alangi mayanengwa kitheka na ende kutuka kana ilama na ende kotini kwani hiyo nine kiwetheka ya twika ende ina merit kana tita ya ilete na indi mauvwa sunu medila idhanguni ya Kelly pia mauvwa makonete kisomo kuituka kana alimu JSS kuyanga likonesia Muranga indi ni matuaise mwatianio mailiana na silikali kubetanga kindu chetu capitation mayasia it will compromise kana nikiulikilila maunduma standard ya kisomo na indi matongwewe ni chairman wo kana JSS teachers chairman ngalikonesia Muranga Polycarp Murithi ni makolise education CS Mundu Julius Ogamba aiki kana mbesa nishiongelangwa ndini wa maundu makonete kisomo na ende kutuka kana kuslashwa kada mbesa itiletwe edemu manubwa alete kunengwa 22,244
matheisye masya alite kudangwa ngili 15 na masya kene kibuthia kana ni kubuthisia education sector movu asuno metha ithanguni ya katatu ithanguni ya keli ithanguni ya katatu indi ni movu makonete mundu kwitwa Polycarp Miyogo tuika indi aenda kanisa wa Seventh Day Adventist na asaka naye he was detained kana no nambie kuunga mwo kidogo nundu wa kwithiwa aleile kuthi kuthukuma muthenani wa sabato ayasya kana ndailete kwithiwa ithukuma muthenya ucio na indi Justice Makandia anaise he was not fired for belief kana ndamevutwa wia nundu wa mwikio wake anavutwa nundu withwa aina defiance kana kwithiwa analeanile na mio ya wia wake kana resistance mawasunu merile thanguni ya katatu ithanguni ya kana indi ni maboma konete EACC na indi ne reveal ye kana ni kuthekilika kuoma county kusisya maundu makonete ulusani kana corruption wa worth billions of shillings na indi kutoka kana kuya county ya Isiolo yoyoka men pena mbesa 445 million ite kueleka undo itumikite na isu si include grants kana inde kuiba makwani ya mwe na 274 million sia expenditure ilame kwa semana atumiye inde kwa expenditure ya sindu mwe na services sia 47 million kwa kube Isiolo County ne yalite kutabia EACC undo 445 million shillings mana atumiye na inde ethango ne yu pakonetia maundu maki uteti Gachagua ano tulile mote mundu Ruto nundu wakwithiwa ni wanangite maundu ala mundu Kibaki kana musumbe wa tene mututia Mwai Kibaki wekite ndene wothukumi wake na inde na pia ni wasya kana ona kwa Ruto enda kutuikithia nthi ya Kenya first world country no mutulile mutu muno nundu wakwithiwa maundu ala wethiye memaseo ava Kenya aende kwananga kwa ivinda ya miaka 3 ila mebetwe inene akuya kanisani wa PCA Kayole Mbakasi ende ni waise kana National Treasury ni already niona nite kana free education nditona baadhi ya Kenya na kana nditona kuimplementiwa by January na ende asya kana despite ona kwithiwa Kibaki akonia wia mwingi muno kwikithia kana kisomo kiuni cha mana kioneka kitesa kwithiwa kita mana baadhi ya Kenya Gachagua pia ni waisebe maundu angu makuniku ndeni wa serikali ya Kenya ala ni health kana maundu ma uima wa mwe maundu makonete mabiasala maundu makonete social health authority saka na isundi uthukuma na ende asa kana atandevya kana ene biasala ni maende na kuvinga mawia mo o YouTube nena na ende ebu aelete maundu makubuthisia utongoi wa nthi ya Kenya lakini ni waise ni wathanie kana eka undu batoneka kithia kana mundu Ruto ni wenuka tikila nilie ithangu ya thanthatu indi no moba makonete Museveni the Ugandan president na indi kuyasya probinda waleana kana Bobo Jagi na Nicholas Oyo ni madetainetwe kuya ngalikone sia Uganda na indi dewe siumila asakana serikali ya nthi ya Kenya I know yes kana ando asume kuya Uganda na indi yetelete esisye undu ekwika movu asume ithanguni ya thanda tutu sisye katudi nayo ka ithangu ye ya The Standard katudi ka kasoletwe ni mwalimu kilasini na kilasi kiuke ya manegwa na ebu ayene dia weka akakulia so boys and girls that's your homework for today ni wamanenga homework lakini maibo na we ebu kilasi keina mumanyegwa ona omwe kauli kwa katuni kethangu ya The Standard na ende musaisa mwendwani saa ile na ndatika ina usuni wa muthia wo kunikili wa mathangu na ende mwanani wa mundu tidi watu na aini na tuitha tunena ni cia maundu makonete waliuku wa nzebe vande ya Kenya ni ukulia ndukathi vasa nye nito Caroline Mweni wa Muteti.